Pozdrav svima ljudi, ovdje je Croatian Gamer i danas ćemo igrati još jedan Rider. Moram vam samo reći da na tom videu skoro sam postigao novi skor, skoro smo postigli do 40 pregleda i ja mislim da ćemo ovdje doći do 50 pregleda i krećemo. Ok, znači ovo je moj novi bajk. Dobro, ovo mi je početak. Nema veze. Moj novi skor je sada 65. Pa baš bi bilo cool. Izvoli. To. Znaš? Oh my god. Cool. Ok. Iz ovaj uspijem. Super. Ok. Ovo je težak dio za ne. Znači skoro 25, nije loše. Znači slovo flips, slovo moram znači kao sad moram. Onda je zadnje s to, onda dobiš kao bonus reward tih 200 gemova. Kako god kažete. Meni se čini da su to smaragdi, kako mi se čini. Ili gemovi. Više ljudi kažu gem. Onda ćemo govoriti game, ok. Ok, sada idemo. Da, ovo je vrlo popularna igrica. 32 opet. Dobro, ja bih htio da napravim taj challenge, ovo je 30 challenge za 100. Ja bih htio da napravim taj challenge. Score 55 plus points in one run. To je vrlo teško, vjerujte mi. Mislite da su ovo bombončići. Ok. Sutra će biti novi Minecraft video o preživljavanju. Da sada ja svaki dan objavljujem na YouTube i molim vas subscribeajte na moj kanal zato što ja svaki dan objavljujem. Sad prije sam svaki tjedan zašto mi je YouTube bilo malo dosadno snimanje i tako, ali sad sam se malo zabavio zato što sve od vas što ste me gledali, puno viewova i ja sam htio da malo više snimam. Zato što želim da postignemo 2000 video viewova. Ali Hrvatska ne gleda i ostale države. Vidio sam na analitici da dok sam taj video my first video at English, Egipat je čak gledao i nešto je SAD-a isto. Da, sad sam kao na du rekorder, kao taj drugi koji snimam, taj mi se mislim malo pokvario pa ću taj du rekorder i tako. Dobro, ništa. To, dobit ću bonus, yes. Je, napokon. Cool. Clips. I 200 gena. Double reward. Može to. Kako ne? Ok, vidimo se dok reklama prođe. Znači, ok, prošla je reklama, možemo odigrati jedan demo.
Znači ovo ja mislim Davidova zvijezda, nemam pojma. Ok, dobro. Sad ćemo ovo, ali ja znam ovo kao lagano je. Kao ovako i evo. Ovo će biti jedan od najteži, evo ovo. Ne tako. Teško je ovaj nivo. Moguće je. Čekaj, samo. Čekaj pa. Ne, ovako. I ovaj mi problem, čekaj. Ok, ovako, pa ovako. Ne. Ovako, pa ovako. Pa ovako. Napokon. Dobro, sada idemo na rider. Tako. Plus 200 jednako 400. To. Evo skoro ću kupiti novi auto. Koliko još gemova? Ja mislim još 37, zar ne? Ja mislim. Da. Ajmo nastaviti. Ok, ups. Ako dođemo do 5 lajkova, napravit ću još jedan video o rideru. I molim vas ljudi. Ok. A ja bi rađe skip, zato što... Jer to ću to gledamo. Ne veze. Taj challenge je pretežak, pa... Ja bi rado preskočio. Ok. Sorry. Sorry na to što sam potrošio 500 gemova. Ovo ja mislim još teži. Ovo je još teži, ovo je 21 gemova u jedan dan. Zar je točno ili... Točno 21 ili više od 21, nemam pojma. Nam kao da je exactly točno. Please, ne. To. Joj. Okay. Ajde. Uzam. Jedan, dva. Madman. Što se ne duplira? Nemam pojma. Ovo je bio najgori fail ikada. Ok, ovo sad moram postići skoro. Momte. Wow. 9. Oh my god. Još točno 500, oh my god. Please. Wow. Joj. Meni. Wolf guys. No, možemo odijeliti ovaj demo. Da, i kao svi napadnu kao na primjer ovoga, da onda umre. To su oni ovi. Ovaj kao umro. Gods and Glory. Želite to instalirati onda odite na Google Play i upišite Gods
and Bloody. Ja mislim, tako zaboravio sam ime. Please da je okej. To. Okej. Isso, ovo će biti malo teže. O moj bože, o moj bože. Okej, sada ovdje. O moj bože. Do 30 smo. Ok, sada mi dobro napredujemo. To je dobro. O ne, ovo je težak dio. Odmah. To. Tri puta 360 stupnjeva. Evo, ja mislim da ćemo postići, please. Te bože. Za ovo nije težak. Dobro, nije. Tako težak. A dobro, ovdje nikako ne možeš umriti. Gore. Please. Jesmo li prestigli? O moj bože. 68 za... Ok, majmo vidjeti taj... Opet. Ok, ja mislim da nećemo onda rješavati demo i vidimo se. To i... Ok, znači nastavljamo. To je težak. O je ultra težak da ja ne mogu nikako ovo riješiti, Isus. Dobro da smo postigli novi skor. I nadam se da ste uživali. Ostavite like, share i subscribe. Videi su svaki dan. Raider, Minecraft, ponekad i Roblox i bit će i Flipgun uskoro, još tjedan dana. I vidimo se poslije. Poz.